sendu tu di benno oni punda wenge di yakande manyolo ndi sibene ndolo lombande lo lambwasu ndi kwale tolam yandi mbimbi na sunjumia bona tete bona ye na bimbi alandi jabu tano di bangula suli bolo di bileno na tena tinya mbo sawa punda ina langa no kwasa ne mboa ubise mboa njena isimale mboa neni mboa nyanga meno dangwa tobo ni punda ina sangu ku babono so longi san di bileno na decentralisation leno kwale abi punda se nje mo biam kidi ni kende commune na tete abe limbelo be ina nutelepso mbemwe na sangu ku baba keno onyola commune di bole so mbemwe sinaba kaibo mbunya wenge la sobwa mbemwe na sangu ku baba no to mininga ditimbate onje na la kwale ano umbusa kwale ala so dimende bola mo epolo na atelepso ngusama mbo ndi yen bia mabunya dibe la mula tobo dibe mwena tobo na nupoyepso amende kwala so naponda bana titabe limbelobe nyangwasu arasu injoma mwanju nyina nyabu pe nyabu ema bomesena mbwa sawa isilo na bimbi alandi ja kwala no miona myombo absomboa nalo singi lo yijokwa ibiama bwa mpete nyobi na lejumba mso ban bila be yom sebie jababa na babu ipso so na pause na dikasi benbasu Bonatete lejene na tatanu ya dipona na butano gaseso kasa ete abel ilimbilobe ka kolongolasu umbusa kasalao la kasape arasu mpo pepepso de ked mendese le die le baboso na pause na babu bakwali ete abel musango benawa musango bepenawa sango mwange ya pla timsele pete insona nyuya equipe ye bolo ye na nongi nombona dibwe mese na mboa esuwele nyana ya pla biso ene longisa ne bolo nyani kane pete bio masoma jita wenge nyola program nyena lo pongino ni benna dikase mwen o ninte na tenya sunya wenge nyani kaso nemyenge tobo nya program lo pongino na dikase mwenasu kana utokwara arasu njuma mduru nyena njuma mwanjo nyena dibino kodao obupela bekwadiba njese emumbo ebambo basu badwala bena lawa no pala wanana yoba loba abudi bisona usawa nyese naba dibene eyema bambo ewoyena ya topobe ebiane ya senganele butia kampo natena manfi nikaende bisola mbonde nenyana ombute matumba makamurun jita na iben nika biso dibe sona tona leno bakoko dibe batanga dibe pongo dibe bankon dibe balong dibe bonken dibe bakaka dibe bakwedi babato ewodi na nikaende biso simba mundele na la leboso la tele sonyolo na oyi ni bia mwenge dibe arasu nyena npo pepepso njuma mwanju nyena batwese babino banga gaba una mabuma mese ndi disimende ukwala na mo tobo de kedi bina wati tabe ndi mya molumende kwala eso la bwaso wa epolo na lo kwala eso ban bi yom sebie baba abso so na pause so ni kana dikase mo tobo na di kwala na mo unya yimbia mabunya na abise mboa joma njena apo no de na de ndi myona nya bande lala ne kwadi buso ban ba yom sebie ba bwso so na muna pause na lala ne buso biana ma solo o de bangole bolo dina di bambe so yin bia mabunya
So na ba kanete okwano arasu enjome na plati msewa jitala masoma polabwa na som tete elimbi polabwa mnyana owane inde biso dikwale nika miango mabwa kambada bolangi ba ibolo yese yena mboa nyongwa no wa bolambo mtombi nyana wande obodi biso di sontane njeye na gomna nya Cameroon abonsano onya jokwele la bana basu lemelasu kanete natano nakwala mtombi o video nyena na pongino onda owa no musiana bana be batimbi tonde na ba timba baledi ba mangamen leye bambo badwala obe sokudu owanan nde ngudi eibe na baba na bala nebe sokudu bane bata ba botea bangamen bole bane bo bata bangamen timba klasi ngeba ete pla jongwane na bisuku babu be sawa bele bane bo batande ba wasolo ete plana bisuku babu be sawa bele bo langiso obonsa ambisomo na plati msewa jitala masoma jana nika nde mambo manga be notumba na obelete mboa na suwele ponda nyapo wangame no bamboa bo langi bese nyanika la plakwa na association nyina wa diele no ba bele no na AC3 nika ende association culturelle de la côte camerounaise nyina monde ebupe na wa bebe padi bese obana ditongwele mano na bana bena bataba sole babote ebe sukudu batimbe kusa mongane mabodi babona ba leboso omuma 2022-2023 o lowedi o suele bana mtoba bata lombi baba batimbi o jasume batimbi desiste kane ba kwa no nyana yani kapende bisa wata no rikwana ya plana dibote sa ya bana be sukunika longwa mpe babo sonala mboya bona bawele yenga yana poda wo muna lina na disa ya mu sukudu nde yenga la yesu kudu ditimbabe eye kandutu mbuma 2022-2023 so ditimbito mbaba na mtoba bena obule no nyolo na mongo amanya na nyai osawe ababo besukudu babu esukudu abu datena bebi aba kwa Franki dibua na domla kwa Franki nika enongo no bisobe seso monimena otibino kusane bato banya na nyai baba to baba na bande owele no odinala promotion Roger Mbasandine nyana sangba suri kongela sulamundi wambusa atengo wambusa ka kobata jama la platim semo jitala masoma jita la masoma nyana yebolo ya suelela association AC3 monde sangbe kombo abaise no na akwala nika mepe kwa nika so aponda tola atimba kwada su ya yembiamu na mange nyana dikwa na sangbe kombo abaise na langue maternelle langue nationale yo pabele obe sukudu basuele penikidi nikende commune isuele association culturelle yani kaso la platim sele sangba mi promotion Roger Mbasandine dikongela sula mundi jitala masoma nyola jongwa nelena awano ndese buka teni promotion onga mepeso promotion nya 2022 bana ba 2023 pour 2024 kadi bana bena ba bole so munembu banga menwale o klasi ni bupe bata ba mtoba kanyana batande basodi lombi mtoba nde ba wek o odie ba pe esukudabu esawabele
Kambadabra mbe dibe na enyanje emongwe mbuma 2023 2024 nika de mbume na mebo bana baso di o première année batabo dibolo balalo nyana balalo bewe diwala ne sukudu boso bane samba esukudu abu esawa bele mbe oto bala klasi nya nisuka esukudu abu ya nongo be person nika de association yena babele nona association yena babele nona na be moa association culturelle pour la conservation des traditions et langues du terroir, ACTLT, association culturelle pour la conservation des traditions et langues du terroir. Bape bongwa sowa jita onongo bambana bena batobio deuxième année et na bawe benya pe na bamende no bole be sukuru babu la plateau c'est ni association ni souele promotion obele nona promotion Samuel et bandansame 2 so we say the binjanta prayer bisota so bele mon same bana bon mbe bisobe say the bimo nyana monde abote diwa na atopo d'émission au radio Douala di Ponda na bambo basuba ba Douala donc ya tenge na di bebo ye dube obana obona abene promotion nyam susu mbumena ni mbuso mois 2024 2025 ya pla biso domla bana na batani ya pla biso domla bana na batanu bena no di weloma ojo kwa o esukudu yena ba bele nona Polak nika ende institut privé nyale bebe mayana bamba na besele no kwali awan ba nyenginde onyani Polak mene ni Polak moni mao ma sawa maninga opada be man ba ngambe ne be ngabana na batanu moni ma bu ma pension abunye so ni maninga muna te ebu ya lokoli na mumtoba 160,000 nyambu mwese nika beno so dobla bana na batanu nika program samane usongima langba na bapo ya pla ba maninga ya pla ba la mboka million maba na bebia ba kwa Frankie bene hita na ewusi mumoni na pla o di pambo anyesem kekele na pla di pambo anyesem kekele na mi wendi bote no mbumtombi la moboso se na bato bena ba bene nyongi o jongwane balome sonabu ya jongwane o association culturelle de la côte camerounaise nomba monini nan mutoba dibwa mutoba mwaba na samba muntoba na belalo mwaba na benen dina lema lemende no jene o telefone anyu lende enjo engome mwanjo engome Agnes o sente ponglane welende engome Agnes didi na dela abuse na monimuye o wele sawea din domla bana na batanu bena lino jengele leno plana mamboa malome sobana nyana program niwe mangame wa aboso niwe mangame wa aboso wameso wamepe kwa sansomboa wamepe kwa sansomboa sangombe na mboa nyes nabam na timsembo wa jita la masoma ne munyenge jita obi aninkana na ben bato ombusa lala ne manumasu oboso disunge bobwa mbobasu nikandene nona na wekwala na binda nikaribo teno zimalane ebulasu oboso na som na punde na lobie na babana ba ko baledi ba enge mboa nyes na ba mikabe sukuru bes na ba odwala na idea
pe onongombi so babana tata na babotele momene mama wunse nikende biso ekokutala mbo endene punda ina gomna ino kwa ninka na losile baledi monde biso leno kwa na baledi so bana ebolo ya yeso o wala boso na so mbo anyese na bole sonde na mwenasu na bulala bulangi ba nje peso bolane ponda mawumse mandene mina mewe tombe nje yena association AC3 ebele nona village vacances nya ngedinge mtoba ni na nika ende 6e édition i village de vacances ya Pongo beno uma bana basu bawu pongo bawu bonanjo bawu wone na wone ba pono ojokwa mambo manya na nyama mombo embo asu babente nje emomboye babente nje emomboye nje babele nona volet académique nika ende jokwa la bambo momene alphabet son et ton initiation à la lecture écriture et langue babene nje volet pratique nika ende enseignement par illustration des objets courants dans un environnement naturel nika ende na bakwa tena epuma balemu na epuma bakwa tena wudu balemu na wudu na nika babe pe volet communication JS emomboye yenga kane wala no babo au musée maritime yana baraba sudidi bianika bele baraba madiba tona bisomo na di ma no penyoye omunja masunde baraba suboko bi JS emomboye madiba. Donc la team se wajitala masoma nyadi mpepele la team se wajitala masoma nanga somboa nyana ebola suya wenge ema aboso nje na plan okwala nembo waende ninka na osegina village vacances pona maumse mandene disi one ba wutu bu ipepe bambana bena di lomno o esukulu o jokwa o ko baledi babana nde babodi ebodo yes na bab yaleye bambana o village vacances o daido o bonaku o bonabedi o bojongo na osodiko na so the judge ben canton yena mo pe yanga men ka sa village vacances donc the ben person canton yena yini nde eboti ebole yebolo yena la place c'est ça ba bese canton basa ombo anya sam bodi gaston c'est na the ben o canton japoma bena ba mi da bene yebolo di ya village vacances ba bese ba kase masoma masu nyanje na benobola ba mene etuma ponda ndedi bie na bebe na ba pla jongane ba plana di suele yebolo dibe peka tangoye na otidi no wadan ni abc ni nanu abc nya duala oben ni nkati oben ni nya minia na pilo oben peni nan nyamini anapi osunga tolambo obe ni nyamini anapilo nyina optidino batobera no bakusa nikadi bo no address association wa tonjanya apule ni kati obe ni nan nya langwe ni pemasu madama su ba domla fufu na ine ne nyana lo mada spaghetti mo madama su mambo wana super su yamboa nika atipenye so wabatu wena babe nyongi jandemo basise wabebe ni address nyena diwe no wa mopende nyabula ne nya bebe mabese oben yala esuka yena na plana obata yende ninkana woto atitina ingeya obambo badwala wena boma topobe botilabe bolangabe esibe na njena mnyoleno ojene wana babele mona fenti na nje babele moninka na planche académique kende betile biba bwambo badwala monde beninka wabotande na wanto biana omingia omokwa manya inanyai ma bwambo badwala ba kusasa ne mone babele to janya apule ndi planche académique betile di ba douala
alphabet du Douala moni nan ebe boso ebe pembusa wa nan uma obe no voyelle et ton du Douala bebe mabe sebe mungwande na ba bi etopo babo basu la place otemo bien si c'est association culturelle de la côte camerounaise AC3 le si c'est ba bebe o répéter na bamba nyanje emombo ebe suku kaneli ba se no so na moni ya pule mumbu bebe na million mabane pasi o jongwane o sawa bisukuru ba dom la bana na batanu le no jengele bana bene so byo lo mabana byo kwa samba na mboa bena bakoba lady ba le bambo basuba badwa bana bese so ba po ni be sukudu ya Douala ya botiade na bake c'était bana ba ben brevet to CP to probatoire la nongo de bana bena ba ben botiana ba yende dibedule kwa dina dimeno timbatin tubo ibanjana wuma tena langa no jokwa bambo aso langa me obola wauma iduba tubo tete tata so ombusa bisokwa la we kwa yestaba ombusa bisokwa la ene kwa yesnaba dimala boso na njena ina dibonsa no mnyonya yene bia mabunya dibina ditande na enjoma mwanjo ditande na ateta benina kwa samo no tata so ma o solo o bangoni bolole na dimobe tobo jedi bote no ya kwa la nyam kidi o dibo kimenso la ba se bande o se biena di kwale bo bele option jete tomba e mo bien bisombe tout cela nyolo bo langi ba mabumanya na nyama bo asubina bo se di bamboa ban bena be option bien bale option so na la ni boso Mikalobe no restaurant komi nyanga men solo kishina nyu ebia we ni ojobwa nani lo mi pe nowo boulangerie ye itimbi na be ye so clandestine o so dite obe panda ni mbusa mundi ye se ba gbele no ba village baje bola mina wa boma baponge breti ma makala benye sucré nanje ala so joba ndika nyaya wuma dabolano mbusa mandabo o wande ndambusa mome yeno madiba beno obolane bane bo be manongo tondutu na babene madiba ma snack nona nika nya course ba amoni ba berende babu be kukudu ba pudino omba samu ndambusa nyana walote be pada bese nika wambusa ngonya swanye no wana kishi na ngowe no pongo boulangerie wana nyeno mbusa wane ene pasi wane nde ekukuda dula nune motoleno madiba madidu masiba wasewo masolo o ekukuda ngo ya madiba wate wano o pongo ne breti bena o ma no jadise na gato ba bele mo gato bena ba di madman bena bana ba yiwe basanga menoto na mo sonde be peti o mundi nese wabo mano be jadise odo o ma se satan o wasa mi angadu o tete be sanja be ko roba pongino be na bumna moto na nanga tete aye sanja bapangi wabolo ya plana oiti ba tonje bongwa wana wokwe ponda pon oba labo pepe otabe boa wende muna nyena jokwe lambo education familiale longo obangi segamalea obangi bupenje songo na nyongo badiele no waka oda na dambande ninka nyanyo nyapo yesowa watimbade bandi otimba motajiba bada meawa bawewa biboa obusi tebe boa ojaete bumne bumtanu bale bodo lambu odundeo obusino ya bendene komi nyanga me nongo wa na nyokoro wa na obenya wena no okusia wa mene lambulada kambada bam ni mesele pena oda mabele peke to suba oja na batu boko wa oja na batu yana ba na babo kons
bende bato ena batitina pe bajana bato bese normalement ewo beba ani wenji ewo beba abuse mawenji nane nyana ende moto nyena education yao monde raté monde atimbi no timbaninka de ni réinsertion sociale so e mo bape bato bese bena de pengembia mbota nyana parenté responsable nyete bambara bena odagba mo abo wa bi eto niga awe wa deme oya eno ya amala lao aya muna obali ni yena no bende sango ba bere no na suswan no sofa amala nyana suswan atande masan ambulance adi amuna bali ni ben sango ni ben moto nyena ni membe emona ale jardin d'enfant ale sukudu école primaire nanane aidi madimane bebe na bese commune ndo nyombo yemo nyatuwe asimende wengisane jala olabwam onyolambulu nde nyambulu jita amende bulambu amwa mwese onyola wasala jala bwam unatete una ye na bembe alande jaba no byo masoma matobotobo na la japete na weme obo abisomi somanyu na matwe manyu odi bangole bolo dibelano na tenati nyambo asa bona tete nyole so tetabe waitande jeli kwale no o mine midio mitombi le neni bosnya bosangi onyanje mu beban batubina oya imuno dimo so ni kwale na kwala nyanika la bata sonde yikiena bien le noso nje yeseye kambe mina sangbe kubo abake no commune nikiri bele meso da biobo benga bebe baba abula nei japotin what this sangbe kombo no mode sonje ne tumbu adatan la umbe na yo la pona eskuni kanyibola ne aha ne ba sene na o wa je no atatan mongre mongo min nanje o boki mene de wa persona pa nanje la wa tumse be padi bese la langwa responsabilité janyanga membwenje kanele no wakasa enjome wa tata onya le la bambo badwala na bata pete yiki enje na sangwe ko bwa kwano yana oda nyinde nya sangwe ko mona onye emembo culture et promotion de langue nationale bedani c'était yemeka kwala etiti malaya article 162 les compétences suivantes sont transférées aux communes en matière de culture: l'appui aux associations culturelles. Nani kadowe no swapuna na timsele mema ville jitala masoba nyana aswele akeki ndese mome monde angame swele association etipe to popu kate se to ase tu abukate de nye association ipe payer yi association yese yi commune ya villa douala wa ye mpewa commune te nyongwane onyanje emobwe promotion ya langue nationale la bosagwe ko baba ise moka ma so bosona omi be mi na san ko ba no la ba se ba na be om se bien na baba te pete jombi abso mbe pepe la di kwale no mo mi mo be sonde jile no kwale wa tata ete na ba na be bebe ba le sonje na di kwale no pete oje mo be busedi culture jeunesse na ba bi be mi na san ko kombo abake no mbo ete na ba be ba san alo me so e bisom na la son tamso et gestion au niveau local d'orchestre, ensemble lyrique traditionnel, corps et ballet, troupe de théâtre. Orchestre nya douala premier nyendewe. Orchestre nya douala deux nyendewe.
orchestre na douala 3 douala 4 nindewe orchestre na douala 4 babe ni nyabu orchestre nena tibembe ngepo nya trimestre ni orchestre nya poluma etese belongisa beba bato babusa masenga msiki mwasu mwa Cameroon nelong bato beno joba Totogro na nane ba misengo ba Benny Elwood na Meka bato boba diben loisir diben animation culturelle topo diben de bela diben bupela boni na bupela bito ba bupe boni ba bupe bito ogeya ori de la joie ni kade mundima tibano le sango kobo na le no botialanga nje akasa no komi wa eba to wuma na di team sele mangeya pepere ba loisir apande na création et gestion au niveau local d'orchestre. Orchestre. Bibene fanfare. Nous doit la laisser boucate. Non yeso. Nyanga men petit kabe. Denje meke fanfare. Nya benabedi. Nya basa. O doit la se. Nanane. Madibene festival. Ya fanfare. Soirée concert ya fafa nje emeke na dibene de biamu bena de longi bena no bepo nana akwa nan ensemble lyrique traditionnel elonga boni elonga bito nanane yi spectacle yese ya pula monde ya de na dibene nje la bele nona émulation culturelle. Sangwe Koboabai Sena, commune Yobe Yola, création et gestion des centres sociaux culturels et des bibliothèques de lecture publique. Pour la mairie ma beauté Noa en 96. Bibliothèque Kita. Mairie ma la première matin ma bonne bibliothèque. Et bon, il y a un job, non. Du wele wanan o moate be di oji o hotel na babole bibliothèque ni yeko kotala komi nya biala se ete bene bibliothèque ni tande o se na tun ya bolongi ba sik o makepe yana tomoto na iwe atina polanga wa me se na bamboti akwa te Jean Ledoux na tena man niwenge ebuki babo na balonge bibliothèque de douala le de ville universitaire de Sokodobe bakala ba wade mbenge bande ba polonge bibliothèque au centre culturel français bibliothèque ebuki biso longa ebuki me moko kati olonga janda kati ya penya mbute na ebiamu baba kule pongere recherche nanje walote ofensi baba to bese ba yenga fensi ba mami yenga te ba nongo de mawumse mabu ba be bibliothèque au commune yese bibliothèque yendembek Sangwe Kombo abaise mu Sangwe Kombo nyo baise wana mo pende samba bunya party Samba Nuna parti de eba ise binona lelo de bibliothèque. Le eba ise na longa so de mowe. Bio bulele bato. Lo sumwe babo. Lo isawe apeto bato labo nyana motebe ntetitre foncier. Ainde occupant illégal. To lambo la pule na ba indamize modititi. Wa indamize de moto yete no nongo mo. Sangola. Bolongi pe bolonga be omianga di ebe no. Bende bolonga pungu. bangari wale bolo. Banga monde bula bele yete na wawuma. Ya plana ebulane. Onyula museng mukombo mabato bese. Nyo umwe lula timwimba. Luwe kimianu. Ludimbe mtango esi ya beni mboa. Ibo. Na bembi alande ja kwese nodi bangola ini bolo.
na tenya mbwasawa bona tete le singi pete tatan mbemena sangu kumbo abakeno mkidi dimande so kwali asuna kunda kani so bulane ngani kanyi bupa membusa tetabe sone yala nyanje pete wana jana tatan jana mapete solo ye le do timselenjela wano kwala etandeka la Amérique na mona France na moso choisi au porcino na bato be dibia njela wano kwala la bata no pete yiki na njele no wasenga biso di kwadi bwana emi dio mitombi etiti malea yende order sangwe kombo atidinde nika oni mbenda babele nona Code général des collectivités territoriales décentralisées. Code général des collectivités territoriales décentralisées. Mbedani. Batowaja de l'Assemblée nationale, Badutiana ni kade mapomanga me notomba. Ma député Masu. Namo ba voté. Sangwe Kombo. Abou Sebeda. Ya bole aso de ne. Bema bena babaï c'est non babona babole. Soutien aux associations culturelles. Babwe mabwamo. Bongo di kwa le wanya GSM Mbo culture. Nde omo so choisi manu le monde pe wele e kwa die Mbo la boka yonga la songo. Pongla la songo. Dibe longa la be sukudu. Japote. Nanika. Donc le timsele ombusa njela wano kwale na kanala bole no ekwadi emomboye mbeme na sangwe Kombo abodi no me abo no commune pona di sobe ngoso sabe mana batu ba sontane di mala so di timbe petete na ba be yom sebie bombo petete tata mbeme na sangwe Kombo bati no na jesi la kwala no wanan kanje teta bela kwadi no dititi pondomo yende mbenda yena ekombe kaki no na yanga me obupa belembusa bana be oyom sebie lombe sote tatan nje kambe sango kumbaba kenona bombe tembe sukudu bombe neni banga me no lunga be bombe neni nje momeneso ya pulena mama mabulani dimaso jumba nje dikwaleno nalane babo o école primaire wumana yengi boti asil na te kumaende na busa sepe yende école principale ya cité sik ni ponda subata babele école principale uma stade Marion nyeno watata yesu kudu na poi no petete wenge keni kwala ikwadao nde miso di mwabusa mba miso na nene nate na njika tikala isukuda gomna inyamno Nana soumene nya Yesu kudu 1975 by paiement. Penadi noté. Monde unikwala na uponda ngonye sombe. École primaire. Yena o numbe sangwe Kombo eno bake commune. Commune etano nyangame ojomwe. Na benji ibete. Bosangi d'abord, beseto jese benji. Bosangi, esukudu esangi. Nyana na sonta ne blakwa noma. Esukudu, wima di no, o eduke, o jokwele, banabasu, na baate babe bato, batena sim, ba iwiye, bena ba malane ebolo, eboso, ya longa, Kombo, nyongon na nyongon. La mabena, no kolende babo aux conditions kabato ba nyama kabato ba titi be polo bena bato bese bena be ba maire ba ma député ba nani na to monya po atiti na wele muna o Yesu kudu ya gom na Yesu tese kwa yende parmi be suku baboso gom na ya Cameroun atem ko botem no woja gom na ya Cameroun elongino o cité sik que cité sik na longabe omboma mumtoba na mtoba 1966
onde sukudu gomna pe abulano commune ibe tasabu ya banene bakwasa mpe commune na iwase banene njeyese babole njeyese ye mewani babemoni na babene babambe mimbe mese inasangwe kombo nana nalolonge bisukudu nalo entretenir mo na biomo lo recruter baledi na lobongo bebe sukudu be sangi lo ponglamo nika bato beno bata yabe bato beno bata be jita yope la gabe de bata loga be école maternelle na be école primaire nyana tolok mande pongo mo mita beno de tene le dapo tolok ma bata salle de classe le bole eboko yese nyana eboko uma solo kino loko na bona mona etitipe du peuple peut-être ba longa salle de classe wema yese kabiana ebende bia be usa wa longa esukudu epepe wema epepe ebende bia batina bene nyangadu ma longa be sukudu be pepe na bebe na ba longa be tike be kamete ba dute no mo proda ba pro no longa mo yana esukudu yanga me bene yala wema bato ba go no recreation c'est bousi te bato banga bato ba ba jano ba be city be kalo kote ba be woman sport bebe ba bese donc mo so te bole de boko lo bole yala de sukudu yana ka bato ba no jita de bato ba no jita nyanga du mi boye le di le de wa pala ipadi wa na ipala nata no daga me pala jande di tombo ba po dibu mo le ba po ino o banga na di pala eta no jo manje ipada nyanga du onyanje nya nongo la nyanga du onyanje nya jaja ne la nyanga du meri na timba so be ya iponyiba na ibe no pe nyanga du to kuma onyongite meri ka meri ma do ala premier wabanse na wamena do pizo menjoki de bipuma bao be boti bona tete bona ye na be bialande jabota no di bangola so le bolo dibreno na tena tenyambo asawa pona ina langa no di pamkekele nambo anyese eweyo nambo anyese sontane na mototomo ayimende wa apopongo mbwaso sangwe kombo abodipso lambola tobotobo dibreno na décentralisation ni kana motote ombi mboa motote alingi mboa nyani kande ponda na ponda te bente ponda na ngudi la bandina odi njenele kun dibreno na dikalo tv la babso misomanyu na matomanyu na lo sengane biso bomba wenge so na dibi na la aja pete na weme obamba sontane na langwa ina njina boa emengano biso
diabanga na sese na di ben money ma jadaka ba pongo tontin yaka nde baibe money ma renti eye kami agadu na balonge garu tie nyena camion abu ka ipoite isolo na bato na miuna be ma bese ba bolande tete wo na bane bato bati anenge agomna wonja nyende lambola bato bese kem bamba ma bie bandene ba longe mungu di madwala kanete ba kwano ba timsende wa wuma besenge wuma pungu ebotende so yande mitoa ga camion ibe wuma teme ya temende ongea otende ya tesipseno masango mantemende o trottoir nya tete nya kule tete nangea tende besanje ba muba besanje ba body nanje ba pono mopungu maese kanete okwano la lote joba nyana etege na lobena njamo ngboji babo wonja nya bongo garu tie o wa umai baba be ma papa baba tena baba ma papa ni ka plane kwana me madwala nde meme na baye pongo ni garu tie o umai na plan d'occupation des sols e bozanona garu tie nyabeti di bane ba ponjo ngwe babe ne salle d'exposition babe ne wuma be na no badagwa ba sangwe kombo abaise na lo créer zone d'activité industrielle et quoi dire de na e bamba to be se be me wana e pada buye de na nyangadu ogba bebe ma be se be so niwe na wana de nyangadu mi titinde odo ala premier one onyana bato ba pungu ba jajane ba jai be polo basanga menu bato ba jai odo ala bena ba ibe labula tobo baba ba siben ma papa oja ba bato me na me tema ple sumwe babo nyana apla longa zone d'activité industrielle comme na akusia momi angari nyana comme na mongwa mosuma babato lo songe biana lo sumote bato ke lo bonde babo lo sumote bato ba jai ba jajane lo sumote bato ba loje o be polo ba ibe no mi angadu ba jai de au domaine national nde ba timse mundi be pe mundi mwese mundi mubenya iponye na waba lapa o ibe mi angadu o sibe mi angadu waplate longa zone d'activité industrielle tata o ma bene mi angadu nyanje nyana bato ba sibe mi angadu ba jai o mi angadu me na ba ibe no we no suma baba today suma babo o 1 hectare, o 2 hectares, o 3 hectares. Ba me de monsieur le maire nous a détruit, il est tribaliste. Nde ba me de pebe bato kababiso di mende po. Pourquoi na monsieur ya plana mundi mulonga le. Lo iben mi angadu wa. Lo siben titre foncier. Ba ben me aben wa o suma binyo. Ne a suma pede bio esibena le ben indemnisation. Nyana ba expropriété. Ba exproprié de moto noube. Ba si ba exproprié moto njaja ne nuibe. Expropriation e ba concerné moto nye na nuibe nyangadu. Nulongi e be wonja. Baba to bese be des occupants illégaux. Be des occupants illégaux ya domaine national. Nyena wa o mane ya no. Nyana mbenda nyangadu nyapande na. Le domaine national est administré par l'État et les collectivités territoriales. Ton dotasu ina itibabe mbale ke di dubenika oteti naso.
Una tete buna ye. Kanjilo singino na ndota suyi na tibabe mbali. Kedi dube nika na mbali. Kana di dube nusu nika tete abe. Tatan sola bono jene. Mbemina sangu kumbabake no ukidi. Ikwali sote na mbali. Labusu. Njanyanga walebe. Nyina nyabe. Male pose. Ibongo imale diere mundi. Nikana conseiller. Yana butia wande ikwadi ya wanu. Se tonjadi langa no bulama na poso komu poite. Dinongo tonja mbesa moto na alabe conseil municipal. Otombi petete. Dinongo na tonja alabe me. Bu kopsa na mbe mwesele no. Mongo menanji. Kanete wino pala. Bibi mabese babu tiande na bela conseiller municipal. Conseiller municipal pe ba poso de babo o list. Parti politique de ya ponge list. SDF yene bene nya list o doit la premier. RDPC bene list o doit la premier. PCR ne bene list. De list ya la sobe election. Ba bena ba gagner. Ba de ba nonge be di ba mairie. Conseil municipal ija été. Monsonde ya pose me na maire adjoint. Tobiana ebolo ya botia. Ba conseil municipal banga men sobi anjeme abe no kebolo. Parti politique ini pongote list ya conseiller municipal. Yanga men biana i propose bato bena babi njeye na commune ibe no kambe. Babimbenda. Wabomamba to be conseiller municipal one. Ba ilangi code général des collectivités territoriales décentralisées. Tobunya. Motabi de Bukatena était conseiller municipal à Pont-Dogaben. Basa we ape momoni. Bebe mpenda topo. Na baje. Bebe ato. Na baje. Oponda sangwe ko baba ise no na session. Yanga menja. Yana sangwe kombo akpadi mbenda ekpandena session ya conseil municipal te yana ejambi ya samba nya samba okwalea bembe padi bese la wano so jene wan longala be sokodo pongola langue maternelle soutenir langue maternelle association culturelle d'équipe babol ba musique agriculture création de ressources nanana bebe mabese aso jobaje atombe okomi baso dite session idiba bia na ngenta nuke ba abusa babase na wamena loso di no session lo kwale di be kwadi ba agriculture lo kwale élevage lo kwale pêche lo kwale sport lo kwale loisir lo kwale santé publique lo kwale bebe na bese soutien aux associations nanje na mioni biola ngame no kusa monde ibe padi be na bende be padi ba tim ba iwie monde no kwale no boti ande samba ngelo ngendi bua yana conseil ya bende boti aba ngendi bua ba wende ba kwade announce na ya boti ngendi bua préfet nyena sete monde amane conseil municipal ba to ba jaje ngemo aponde conseil ngempo na mo bato ba botia langa gusugusa rapport wa ai ma plan no senga c'était la préfet de biole no conseil municipal préfet attitude président ya conseil municipal mais de président ya conseil municipal ndenda e pas de représentant de l'état il prend la parole quand il le demande quand il la demande et ce qu'il dit est consigné au procès verbal. Donc tu es obligé de mener à Abewa. Je dis, mais il faut être. Il m'a déjà pas dit. C'était préfet d'un possible. C'est mon TCM. Aïe, pour tenir qu'il y a bandit. Bien, j'ai pas dit. Le pas dit, t'es la bodo, le bamo, on m'a boma au messe, on boutan yes, qui est le non-godine. Sans que va pas bien à l'audio de gamin. O dit à l'aise, Nia Samba, on y a un gelo bajanomo. Là, Janon va sunganonde, le jamo bunya mo on est passé. Le ma pote passe à bunya. N'a pas quoi atteindre session ya botian gain du bois. Mais le pointe, ça la concert à Jade.
Donc moi yobo jenge préfet. Niena tomoto a voté, nous voter préfet à Titi. Préfet a imagéré ton labo. A ima longa de sukudu. A ima boire ton labo. Préfet et si ma longa, a ima boire ton labo. Dis mon bon développement. Préfet et ben de ebolo woye dena. Ombena. Njeye na biole no kwalia. E malabu sa mambeda. Ebola yese ya soyanewa. Le menge so de mo. Moi sur la colonne anamonde gomna. Résultat ne sont dénangés. Résultat ne sont dénangés. Conseil municipal. Ici ma kwale à ton labola menya. Ici ma kwale à ton labola menya. Au point de ma délibération, ma délibération, mena. Babo te voter ma délibération. On me ma délibération. Non. Olongala olongali sambe kombo dilangi noma mambenda mese sambe komba kwani wente apa na lononge ma délibération ba mombo esa we alabatu bati alaba bomoni jadi alaba bomitoa sawe alaba bomelimbi no mombo ande be ma mombo e bi omo mere be na le ba bule di bakere neri no mombo ande sawe alabi omo mere mi oni na yu ila bodi ma plan dongabe Naba sawe wa bende mi sawe dida nane. Lunga bendani ekpa to wuma bebe mabese. Ekpa de école maternelle lo longi mo. Ekpa de entretien. Mo ni rentrée scolaire nyena nyepo la newa na ni to bi wa to soninga. Ba pen yala bali epena be. École groupe de Gabona prise aux filles, Gabona prise aux garçons, na yes, ibane, école de garçons, école de filles. J'ai battu notre dia de que les ban école de garçons, école de filles. Bien à Joma. Wame ala ote, wobu, nongo, mutoa nongo, wale Joma. Et soukou du bakwa nena, wobu entretien. Olongabe penyanya ya longabe. De obade entretien ya yesukudu. Yala God na nyabo naku, nyadaido, obo na bedi, o site sick, o wone na wone, le paiement ni rentrée scolaire nyena nyepo. Nene wa pongo vidéo, na la no journaliste, o yale sukuru nya lycée technique de Bonadobe, nita SOS, vous m'abana sort de notre 6e. Ala joba, nyeni milongi sala classe nyana bati mse demo lycée technique babati longi ti aso jomba jene la milongi na place sesa proviseur nya lycée technique de Kumasi nous peniala nyana babi saba de sona ni le sabdo sapelongo ala jomba bio mena le pen na yala yu bio obane proviseur nya lycée technique de Kumasi appel non et sukuda nyanje no appel na no bien le be capable open na bene be sukuru nyanje be sukuru ba yu ba gom na be se be wa lo ma entreteni no lo ma pena no be tena bende de école privée que de la pese mo na lo sa kwa na e badagwa be tena bende de école privée que be client ade jombamba di afesa ke emene no afin ça que ni ya ebiso binyo alate no bemo ni lo ba se da bi o mena église évangélique ebe ni yala e bi na na nya ma ba pongla bunyoa mo afin ça kere nje bodi ni kanya plaso ni ka sebe so jana ni ka plare kwa na sanwe ko bo abo te se mambo bi so mo mena ndi lenjo yete na njiye na akpadi no e madagba ya se mo de amasume apopo some na punde se ba kwa penina ya wonde ebo so order ja order ba wodonde nyinde ko se na ta ko se ebe labu se be labu na tani ngedi après na seti babu analaja na ta de be labu d'affilée but à 2007 na te 2018 na sumende na bamene Punda sago kumbakwa nona apogo prorogation madana kwa na pu wa projet de mandat nyanji ne mapula na masume
Kanani ngeri pete ba. Kanani ngeri beno wa projet belection ma non debe. O te ese ba topo to mo e kwa da e ma plape. Ba jaini. Bon, don abi. Nje beda ga kwa. Site Yaounde nje. Yaounde mo na atom se bi ebolo. Na biyonde lo be na lo longe ma bo amanyi. Na ki ele to suba e ibe na Yaounde be ebodi ne. Bisomo mende di pudi décentralisation. Nana di kwa na otinobe okuseri. Na olonge wande koda young lady agame no ja ole oda ja sende wa yawoni wike ebo. Nde di pudi no décentralisation. Di tibi no pongo constitution ya 96 binge no décentralisation te. Bisomo mende na banabole bisomo me pende di nongi mbon oba isena bana ba mundi de ba diele mundi mabu nani kade président de la république inge no constitution la kwa la ye kwa diwa principe na le président du conseil régional est une personnalité autochtone de la région na motote alonge boa là le au grand dialogue Babiso bonde landi by septe na nema ville na ibeto jande yoko epula yindite midi abele na bana babu nyanje yana di duba na muna mundi ne asenge mundi ma osese yeso tena lema longa de col matene lo itata kwa kele na le régime du président Bia le président Bia. C'est toi le maire qui doit construire les écoles maternelles. Tu ne les construis pas parce que tu es un incompétent. Oibi rebolo. Mon dit ben non bato bena, bati ilonga besukudu, bati ilonga madon, bati ti joki sebol, bati ti pongi se sport, bati ti soutenir langue maternelle, bati ti pongo orchestre yabsiki, bati bato labo, de L'élection même à nos personnes pour ba pete ba tabeti. Onyaka so. Mane na bare sebe senge onyaka na mbuma tumba dumlambu mwabambu na mtano mwadalo bambu lende nyoko ni kamene la nyoko ndewa nyana bisomo mene la poso me mabobe la poso batobena bata bebelo baita ba dutia to boera ba nedebe me ba edute di ba iwele omi lopo mabuna na be mundi na malonga mo mota bole te ebola ya fonctionnaire ana la de ga retraite mona ma no wasana abe peso me nyana amende ebola me kajeba be na fesi na sinecure ni ka lambole na la wane wa moni museng ebola me di langi no wa bebe ba wonte na yende la bola wa ya banganga ba ya pla banganga ya plangi ya mlima omundi kadwala mena mpungu mu bloqué no bisa diete la sik dende wa pale kwa diso apunda nino kwa samona wene sik jeno bebe na mwaba mambu malalo mambu nilongi mapenya mi malonga beno na babone longa palmier koto bunamusadi makepe mune sik batiti no pe longa milongi ipo da yese bebe wa we directeur général la penya lena lebote olonga milongi na mona ba se mona odwara so olonga de bo o mede longa milongi we ndi nese na ba munongobe mepame mubakaki bato bakaki mundi madwala na kirikoto wani etemba nane letemba wate mimbusa mundi nese ni naga di bunjele se liloga bete bato ba de dona development sik emende longa milongi we yeta di pare ke yemblana sik pour longa tatat 10,000 logements na longa de milongi we emende longa mo o misole ndio wote msolo tipe wala wade sadaka bariti o tipe vuri ba mande longa milongi we ba dia di bunje tete na mundi ba la wa samianga du ombusa busa ombusa lebi obonanga de janana baba to ba ja ba to ba no me so biana no mundi la plate longa mo
la bulende bato bajajane balonga-longane balongi di bunjele sedimeno disi bento lambo la mwenya nimbuza mundi nyese ni nagawa be panda bese be nanga nimbindo nyese nyewa nyende blambo lena wa plate longa mundi madwala naba bato bajaiwa batate jabab tiele to suba wasende bule babo namba milongi babu ma njela belo na bidonville usuma babo ngelo be asik ni angadu ngelo be ama yetu ni angadu nama yetu maponge aménagement nabato kabinyo besombe nanika babene ni angadu 250 300 mètres carrés botote eno no anda bane banda milongi nena sik elongi no bane bakusa milongi maja nyana sik ebe milongi ndo bato baja ite bakanga mo boba nongo retet na masume milongi bande banandi sane bane bato milongi mandade tata 3 millions milongi basic mbana jaino na kwa nona nende fonctionnaire na nongo retet na masume na plate jasume na mandisa ndo wa manye 3 millions obamba 3 millions na wemo mkuta mbana suma so masango ndo wa osoloso o continue so oja o kamoto yeda sik ejeseno mais en fait mbade sik ebino mbana mala la ba village ye pedimene kwa ali ambato bangole bolula tubotobo ni ka sonde leno mundi madwala mutiki no mukaka meno walote na ba sebene buyana yene beji ye lycée de Nouvelle kota lycée de Nouvelle etimino de umani sanji ndambuza ni ndene ni banjabe na be sele lycée Leclerc nika oyaone to collège vote to yine lycée nyanjele no me matudi kwa mo mundi masu mabiso momene ndedi benya eponye na dititira no duwele order o avenue Javo ni ma lycée de Nouvelle no ma nyinga mese mo mama nsendenge eti isa piye no mo nyanje motote awa no mbo wao adia salambele na bepolo na nyanga duabe no ombo wao ai masunga no tomoto omlopo na base koti base cafe base dine na dine lema na wanye ba no mo nidi wana pe kongo moni ba ponde jandi se okika ima wanya kamuru moni mana mende dwala batu bese ba ndani poti na nyanika to janya plebene abo sana abene banja yo di tesa nte bato me di bi na bisonde di mende take mwendi matobotobo so mwaneka nende na poso kondo ni pona di me no be na di posible bambe na bete be ba pule buse ba me de wa satikaja ndedi ba ise moto temi mende po o be longi o mandonga men o maduyemba o matumba na obondi nje tanglate biso we no be nyambumene watu ba mitani olongi songo ya penya ya bona mkenge yendewe na songo abo ya mkenge songo abo akuyende ngoti ya alonda bampulende bato modaje do titi capable olukuseya mundima bona mkenge ma bona ku songo ya penya ye ya bwade se bato bese banala no so tata wa mundima na bato ba po no jawo moi kake bois de Saint-Viena qui est au Souba la plate codissement bitinal codissement la tika la ya sopo le sopo ponda yena di mende no pompe bene songo twala nyana songo abo adibo imende kasabato longelese ya londa songo daido ya longa bato ba po baja otete na songo daido de badire mu mande ndebe ma bese bene no bato ba bebe mandon ni mende so po di tika ni ma bene songo ni bebe po ba longa be sukunu ni ti da longa cité ni ti no si pati da ba to labo ma yetu pati da ba to labo tomoto me mati da longa foire mati na ba bene exposition commerciale mati da ba wa to labo de be so de na yanje ebolo ya place endene ya ba ise batu ba bengi nyamreba batu ba ben bo banja batu bena batondi pe munji babe nkoda munji benaze wente bolo ya piano bebo ma panya momila okwa na vraiment je vais faire comment je vais alors les détruire
et je dois alors les détruire. Oui, tu dois les détruire. Si tu veux construire la ville de Douala, tu dois détruire les gens. Tous ceux qui ne sont pas capables de détruire les gens n'ont rien à faire dans les communes. Ne venez pas là-dedans, ça vous dépasse. C'était au Dubo qui mène l'ENA, Sandi Kwala, Kwadam Kidi. Wenge pe di keki ojongba. Ndiese di kwali dino, na di timbeten, na di sobe, bima tobe ningana, mboa ibi, jiri kwa dino. Itaben, nya wenge, jampo, osula, bangole bolo. Njedi mala no. Sone yala, kwese, nde na longa batuna, ni kalabo enom kidi, di mande nje mbetatan. Région. Boti anine woki, ekwada suya région, mende be baba. Nyana bebe mamene, di kwa dino onya commune. Mopende be kambe mina, sangwe kombo, abake no région. Bukatena, ekwada région mo boisonde, littoral nyese. Yetena, nya meri bakwa na lolonge bikol maternelle bikol primaire. Onya région mo, di mejere na bakwa ande na malonge collège na lycée. Me malonga so to moto ekwa na be ilonga lycée. Be ilonga enseignement secondaire. Ena to nja me ma pour ilonga enseignement secondaire. Ena bakwa ande na bombwe na lycée na collège. Ye otete na commune yabu. Ikuse be longisa be ne pe balede. De région babo so région be na mo elongi so. Donc ekada région esimende nongo biso punda jita dimende pour mambole mo okwala bikwadi be pepe na kende na penna mungu tidisela mina la boso du boy le 31 août tidisela mina la botia le 1er janvier car le 1er janvier ni non de munyabwe bundene tidisedi mande botia le 2 janvier bato na bato te ba itidise mina tata beija bakmasunjume balinga batopotopone elebe piana eleka dabangi na batidise mina lo itidise termina kenya na lo item lo busa la o biroba eleka otisedira bato be rondo peto binyo e kwada tise yadina etitina eleka ndayebo mawa ombo ango odo omeba olongi eta ete sabena eleka mabande machine ma akmapo obelongi ototise batumina biso parti politique na wala salale la manyolo na mbade la tise mina buka batu bese monde diwa no bebe baba mpungu nyana moto angana ndejo kwa na atene na momene ala obiro ba eleka ati disedina atata timba konongo kakao baba to bese ba tise no mina ba mado ba choral ba tonti na nane ba mende melangu abana batate wala obiro ba eleka bonongo kati eso je nyanje le na no disuka mbe ne nkana batu bati semina ndebe kati ba mege nyana bo ba monge piana o baba ti se no dina nga donde nga longi nde eleka manda mende peti mbate po baba kati eleka asima po baba nyo kati o maboa nyani ka biobo sana Ninka inscription ibo ino le 31 août. Le tatata, gele na la au bureau ba eleka. O wasakat, yena imi nge buse, ye to ino nongo. Yo ala nongo kata yu, yana o kat nge ba langwa no sowa. Onja sant we no inscrit. Nga école publique d'Akwade, nga lycée Jos de, nga lycée technique de Kumasi de, ba langwa wa bureau de vote. Uma wanga be no vote. Oimende card wa pambiande. Oimende bia. Odipeloko. Yo menende sukambe nya eponyina. The election presidentielle be nopo. Wa bebe na nyongi vote. Nga biande, nga nune to. Oye ma bia we wanga be no wa vote. Yani kasode la be no taux d'abstention indene kanedi kusino mo 2018 3 millions yabato. Ici pour au pourcent. Ni kanyese ni la bobe donc na bolende kwada mi yaonge na team seba tujita masoma onyola njese yena babale no bisoka pondabu nde na baise yine association yese na ici c'est dikalo TV bebe bato ba ben nibia
manya na nyai ba plan no tomse be na bene di Kalo TV me bia ma tomba na bambu baswa dwala me na pem tomba na Fresi Bubsanje motote a plano association ya nyai na nyai imongwane na culture nya sunya sawa e batelanya ya association pe ici c'est di Kalo TV bebe la benya eponyena la kwala te kaneli no kwala wenge ni nkana dibeleba bapojukia kane mwena sunya wenge la timse no jitala masuma nya ebolo yese na abano ati momene ba mepe ba bebe ebolo mene kamo ba pe ba ye na babiane kanyese nya tete bunaye la ande o sula di bangule bolo la wenge la timbane na disome mio di kwala pe mio na di sola suwende di dolone ndongo seto la moto ukwala na ponde sena bala kwalo kwadi disi mabanga moto dina ndedi kwande na moto te alongi mboa moto te pe idodi olongi te mboango wajande bwamti disom tetabel onya beteli bese abodno onya njimo mbem kidi disom pe bese na baba so elepso to boto ba mi na ba yom se bie nyangwa su pen point abso arasu ejoma manjo la timso masuma nya jesa bambina abulano la kisemba mano la kisemba so na plan de kwasa de bato bese na iso na dio ya di Kalo TV yanga men solo ongo na be kwadi basula akpara no wana be benya eponye na be ma no munda wase mwese dilambo la baise na yolo suele di Kalo TV tonjanu ben so na lambo ojabe di Kalo TV na di Kalo TV ba le satellite ba benya eponye na le na no dibe obuke canal sat nanje bisope di longi no kabana sawa ewebe iwiye esengane nate America be polo bese omundi maso na Cameroon mese na ba na nika ebola ne be nyonga jongwane ibe nyonga jongwane la botobo nyabi biala bongo di botende na kwala na yandi mbimbi na sunjumia de obole la sule kwari la sontana kem di diad ben di pitana mabuma apokabwa musango bena mio di somna lusingamso